Anajuma, but do the second. Oh, see, dear, you will do the second. Oh, see, yes, one to me, and yet. Nidino, and self fatal. Oh, that Yakasi was see, dear, you are, or no, yes. Say, Obi, I say, yes, I do, or see, dear, can you hear no two was here to do the second. Yakasa, young challenge, Him-A-Powers, dear, Dormaahene 0.1. And Otumfuo say to do percentage 100 na no kura no ana Dormaahene was 0.1 Mamponghene bomu kura no Dormaahene obetime dimu half kura de onu de bomu kese no ntimi na bomu no say kura kitikiti say kura na wa ma no betia opemso na nkasa otisika dwaso ginyame yena na Otumfuo say to do the second nyame kese boyo ohene kese a me body di bia na wose agume wo mo nananom e de no kura ne pepe yo na gi Asantehene si ho. And the one who chrim tie a hochire paano a ye fe na ahochire fitaano pacho wo sa ahochire di mu a video ena ebe wo hia wo de wo ye bibia wo wiase mu anyi pacho video ni wo a enioma achire wo so na wo tare ya awai ana so wo tare ya na awai enioma nkoye ma wo video ni pacho wa we adwuma a wunhunu ho ano adwuma ne de wo bi na so adwuma ne mfa so de bia amra wo pacho video ni wo se na misiki kansem no wa and asitina ye din dia ma wo anka wo pese ka wo hihare wa wo ntimi hihare wo video ni ene niam ahodo aka nipa asitina ye hia nso aye how akwansibie kese dia ma ye no saa ni nyina no ene ento o me ye ni nkomonwie no he ma me ma me ka kiro. So wo gidie so obefa number no kwa Fred kwa dia ena me ka kire pi Abraminto sebe se sa niema na adana haw ene amane ebe firi ho sanse wo gidie onipa na me ba twetwe nkoni hwe wonimu a anase se nka wonimu a kwa fa number ne ntam abrochirefuo bi nmu a ye ka kire o mu anase aka ne no mu mpese o mbefa o mu fa ye na o mu ni papa edi nkomoni fate ne o mabra ba asesa mami ehia wawu ahochire na aba na so unhia ni papa pentra na ma men kanfo ni pa ya me ne ba be interview e ma ho na wo de fe waso ansa so wo so ka ho na he de mu odro e wan kasa wo di ho adanse ni pa manya ne e African powers e jam so he o de nyame kase to me na ye dwo ma me ko de nchen na ye hye nkomo twetwe e jam so he African powers there is something behind the scene oh, nyamekasi timinti me ho de setete botan e bo ni di Jesus. Wow. Me chia Poku an TV ahefo nyina. Ani no doubt ahefo. Empire me ba ma ahefo bi ene woti African powers ne se ene waye hia. Okay. Yes, ahefo bi obi me si obi wo hwe me ne. Yo be African powers number. So of them in Poku hia me African powers. Oh. What shall I would kasa. Oh, say baby, I make kasa ma charge. If it say baby, e we ase. Enti na ye da ye tupuru no. Na edin ka mechia Ghana for ni abrochefo anya mekasi tumi no mo sha ase say baby ara nya mekasi e mana dom nya kase wo mo nyina so say de mo hunu no. Asda no mo ni ba no nya mekasi mana nya multiples. Sara meshrama obi o hye adom na se bia menua ne ye wasem kapa na me pese me busa wo say 14 days na ye hye ana wo hye de tunkofo problem so ema ebu ho kra na dance ni 14 days na ne saka eno eda so ye adwuma na wasesa wonsa oh why are you pa menua na since akona na Ghana for na abrochefo no bebre busa me here adwuma den 14 days. Yes, na 2 weeks na dan me yan say nyamekase e dey akwanche ne ba obi wo delay. So one delay pa 14 days ni say wo say nyamekase akwanche wo dey ma wo ye ni na eni chine ya am dosuru cancer chi say oh you cry 4 days now that dance here ba. Asempa na me ka kire wo no. If you say kanena na ye dey enema bi bo sew afode e ma ewurade no. Sa me na ne ehuru nyakopon ma ne yo no ni tumi kase ye se de tie ne se de na ho ode ni me kasa fa ho odi mu intime aya na me ase obi timi kasa me de badwuma bi akogya sofo bi wan ya tam be pom se amre adwuma no ohu ye
edibadwuma be akogya konfo bi edibadwuma akogya we ohunu de ekwa na nipa kro no ana nipa na okro no tumi ankasa no woni bi oh serious if you say wo tumi a oh fa wa de enkoma spiritual man bi ema ade ni 1 year na ho aseda wo hu mpupuye bia ene nipa kro no ni tumi a ode ye dey eye adwuma okay bibi wo wiase o eti na hanu musei wo ba hanu musei sey ye wadwuma sem sey ye wonkrata asem sey ye wawale sem sey ye wakontu sem ana ache mehin se de yi me ye wakwankyere ma wi a nyame kasi tumi ne beka kyere me se Africa ka kyere nipa sumasi se akwankyere na waya ma no eye 2 months ndi akwankyere no sey net ye waya na akwankyere wi 2 months na to so me African powers na me kan de but the surcasa asi kam nyame kasi tumi ai kura me se Africa nyame tumi ne kura me no a me si emra me so ne nduru na odi aseda ene adanse asa adanse no ani aseda eni ntina ana mre bia na me kasa de me sesi me bu kasa biribi ye dai e wo wi aso di e show yesi koatwa mansa din se na ni din se na akono no ni asem no enipa bia no se wo yesunsun madwuma ana se adwuma bia wo ye biara no eya pe evidence bi a eya evidence kese bi tu achi na daachi bi no ye hwe so asema kan aka se o enipa sumasi ba ye sei no obeye ma eda de me ehun se gwei adanse efi hu ba ye ni o se de asem ne tie no min ka se ma me kasa ngwan na mre bia enipa bi si me ya pipini ni me nya pipini hwe emra ye o mo ko flat fellowship no mo beto empanyifo no so ba no me ka be ka asem bi pa o ampipi primaries no na ye papa kede Japan ka ho ana ba womia na nipa tu ka ho alaka se no ka ho no de o dai o te ne ho mo mba ye 4 me ana me ba be ka kire o pray say abane de nyame kase yi ba womia se wona be farbela amam pipi me bo a no kure ni other media platform be bresu me ko so ko kan sa asem no efi se nyame kase mi twabo nti bia na hunu se murunkum no ye dai odam na se murunkum no so ba da mu a mo ye tu na da sa murunkum no tina me ka se ade bia to kase awa asasi su na ewrembo tama ye be wura 2024 no be kan sa asem samre ni mo aso na o se ye be wura sa afu we mu ho ese bebre ko so Ghana ha na asibat afu we na ye be wura na sa asem na sa sole pa etitiru Dormaahene ene na Otumfuo se tutu da sebre unti na African power mitimba bie na emre bia no Dormaahene sore a na obaka se tie na Otumfuo se tutu the second na African powers bete sa asem no a na me ko sunsun kese na me de ne ya adwuma no a the whole we are seeing na ay Africa to me ana me de ya adwuma eno na se ko Old Testament mu a akonfo edu sa to me no ekomo ayesi konfo we suma ya kan no sa to me ni bi ne kura me ene pa na me ka asem na ya na abrofo na be dada ya Africans no adwinti no enipa ni mu se sa to me no ye bonsam na so sa to me na ye bonsam da biara da hwe na no me wo ana me hu se internet em se Poku 1 TV na me hu ye so ma me share ni ma bi da internet na o de se na Otumfuo ade a wo ye na Asantehene mu ha wo hene bai ana wo Ghana ha o si obetuma ye de se sa hwe min ka kura nkwa akiri no wo se bi aya na ye si ko echi na se di se na ni di se na kono osisi o ebe na efata na kono mo ye na Otumfuo o se tutu the second nyame kese brempon wo yo hene kese a me body di bia na wo se agume efiri se obi a otisunsun nyuma asi bia bete de me African powers me kan nei efiri se wo mo nananom ene wo mo no abusuafo e de no kura ne pepe yo na gi Asanteman si ho ase para me ka kire no ya na atoro sem bia nim ya na da sem bia nim edi ne ka se Asante no e ka se bia emu odu e wa asasi so hwe yinyire wo Ghana wo de hwe ahimfie pa abrofo taiba for a visiting e wo Ghana ha eye machia the whole Ghana ana sa o check Africa kra ya bakosemu a aha no me spiritual side de ka meka se hada first if say hada yenya obiri konfo e ma na be command sika Jeffrey wiem ba ye e history kase human being bia no as asis me hu say o command sika Jeffrey wiem ma no ba perform konfo no chi ana me boa history kase da asis no enti nipa bia la wa ho ana me ka se nipa bia brabo
ti se kwadu we on se we aye abrofu kwadu omo fe no ayi bi mu fe no wasa kwadu na we enso so ye asante kwadu na wasa kwadu ni asante kwadu no aya na eho asechire ne so on se be kasa nyina mesere enti asante anase oman Ghana de senya mekasi tumi ne wa ha no we akakwa na se tumi ni pejawo we sunsun madwuma se de na wote asante wo de asase so ne se tumi ni kasa pejawo asempa na meka kire ono e pejawo eduba wura bunum e ma ko hunu bunum nsem e ma be hunu se sembribi ye dai e wo wiase e me bi on se aya na meka e na Otumfuo osetitu mi boni dia na awose agume hwe na no na me beka se mi wo hala mi hunu se Rembo bi ato edi na chi na ensuno manso ne gusu ho kai pa antakura mo de asasi o se waye Jubilee ho ese de ama ahemfo ene etitira on pese on ba be programs ne ade anopa ho a enu asenru achi ya so wasaye museum wapa hontuma ne book wapa hontuma okwa ti se ne museum ni ko anu si fe any nipa titira kese a omo beso Asante omo statue and statue no wo ko pie so ase nipa so no masi aye ayi omo ya ade ni de esi wo no ma obi e okọ obi e wura mu otu sa aye wura Otumfuo statue mesi wodi twaso mesere o pia fo na wo se na mani hu ye no we obi o tibia bi wasi bibi ni wiase no ho aye omu nyan sa ensem no mo keka ntina me se obi o baka sa bibi ni wiase no no nim di oka e wa asase so asempa na meka no kofo bebe na susu se aden mesi se uwura ho pa wa ya uwura ho pie babonte a ho o baka se asole kura o tu na si asonde mu da uwura ayi yana na Otumfuo o seti tu museum ho a o pia bonte a o ho asonde mpa no o baka se o tu na uwura ho da ade ho ni ti asore a enti asore na fe ade hwese de yana nanom eye wo mo akwanche no mamamre asonifo no bi ti hono mo a omo se eye abosomsom ti asemo ni yo esuso ho ani ade fo hunu nyankopon tumi pa ade ne kese yo ho ne friye okay asa pa na mkajo so fu bie no onim sa asemo we entina emre bi a ina na Africa nyina na ye hweye ono mo mani di kese ye pa se King Solomon so fu bie no otim be chere ye sa di ni da awa asasi so fu bai anokwa bie no obitima ba mana tim ye wo so fu branda se bo obi adi opi otim be chere ye ano de ba ya na se ne ya na ahemfo bi so de tia no ne na so mi bi se ye na osetutu ahini a odin no kreka waka no asofu fu ahodo se ne ka no kwete se na o Ghana azepona me ka chere no sabi ana me African powers ana me pese me ko intidito dise mu maako a omo nyina sunoma no te se na nanso no ka no kore powers asiso azempana me ka no etina mre bia no bikum na ntwa no mayi cross bikum gwa no mayi cross bikum kokko no mayi cross eno kire se biribi ya dai e wo wiase ayama o producer amfa ayi o de say ayama afigene to store ayi ka ayi store ayi star na da no na me ka sem bi enche ni wiase nyina okay ama ni pa wonu se bibi o wiase yes star na da so no on say aya asenwia kese ene da so so wo he ba ase ne kwa na eye bibi wan kukuru abi ho e ba form yes okay sare ya ro eno ye asasi wan na ho no aya asasi e da so fita se yana na Otumfuo osetutu the second on na ye wo Him-A-Powers kese e wa asasi su nyina me African powers na me declare ne na nipa bi na etimi kasa asem we nipa na wo kasa ontimi kasa ya hu video o na me ba de ta me ka na me bro de ta me ka na sa se me busa wasam na wo yimi ano ya hu a video of Dormaahene a wo kasa o king bia ni asase so munya asa mo ha ma ni kasa Otumfuo ye king ye ni king bia wa asase so ona ne ba ya de o se ai o ka era na Dormaahene asem na makai na adwumai badu the second on kwaso o si ade yo we de o si ye so antimi anye o se ho no me kasa no sidi ye men hire na ni din no ensem fata da ye kasa o si ade yo a ono no wonya se obi ye se ge sa de o si ade yo kan di ho ya na Otumfuo si etutu the second we say watutu ahemfo bebre seat
ewo said ye o matumi no kasa na wote asante amamre so oh I bebria na Dormaahene sorry ya ro mdo wani said ye dukwa na mpanyefo no bi kura so ben na Dormaahene sorry nya na eye bi mu de o mu nyira obia asinitira ase enti ye ka se wo se ade yo pa mpempe pa Africa nyira me de me ka se ma me ka se sabi o se ya na me ka ya na Otumfuo o se titu de second asemo na me sere efi se nana ayo obi a wodi na hini afira wom emre a onya masasi su kwani asini hini wonya me kase ahini emu ho ansa na wo to na ba asasi so wo mra na o me buni man enfo ko wiase nyina me se Africa nyina wona se ko ma no enya Africa kala me de Africa sei oh Africa sei no kure na nipa bi nka no kure abrochire be ya abrochire nyina oman akese ya yetimi din a ene omo sika ebe yesa oman be gidi nyina Africa ya ho de ka ho yeah that's true yene na no musika akọ ya abrofo no be da da omo se na ya abosoma enye ombe gigi ko ye ne ka ho ma abrochire ya abrochire wo mo de ne be penti ma ye but ye ya o de se ye mo ye huru se na ade we ye tumi kese ya be boni pane de ye hu ne be su hwe ti asem ni ye ama ye huru se sunsumu ye dai e wo wiase na se sunsumu wiase a e wo bibim etuni Dormaahene nya adwene se obeka se king bi e ni Ghana oh se Dormaahene de on se me ka se Dormaahene wo yampia o nka Ghana hakura nka woni party ka wagina opposition or independent asem pa na me ka cho ne no me African powers na me ka se nka wo party bi wo Ghana na nka sa party na wo mu no se wo yampi party o nko ye independence ebi se ende na me no kasa no enye nsemu nyina na ye ka enye nsemu nyina so ka opposition DC me see ye na Otumfuo se titu die da se bere onkwa so the whole world akunya ye command free wiemu na ba yo se nyame ba fo wiemu dia eno no mo di nyame ahinye ni bia dai abre Africa ha okay mini abibi asempa na me ka cho no mini so ye gena na sikase asempa na me ka cho ne no se ye ka ahinye mu ahinye a yes nya me African powers declare to one to rate Otumfuo level and Dormaahene level what the better to music na se ai because me hwe na Otumfuo o se tutu the second nyame kase oye star kase na ne suru e kware ne ye suru ma 7 awa asasi so on the Dormaahene level etise Dormaahene kwa de ye ka ayimu ye kase ye challenge wo ahinie mu pa de a Dormaahene da 0.1 and Otumfuo that's aye 2 time ba ze mi hu ono kwa de mitimi kan 100% ayo metima ka se ye calculate o ene na Otumfuo o se tutu percentage drew 100 percentage 100 na ne kura no oh asempa na me ka kire no and Dormaahene was 0.1 0.1 I was saying the one man me say mama ni bia na say o ti program no ko beka say akwa no nim de wo ka 0.1 no gina ho ma say e bia na eyeni nim de bia wo nim wo aban mu say okosuku but say can say ahenie mu traditional respectfully so say yes nipa we na ye oman ni nyina oda no Asantehene kese pa we mre mu a Dormaahene de enye ne yonkokura ne na Otumfuo se tutu kura even men kan even kura no na mfa even nto na hemfo abrempo fo na wabo wo mu no oh efana no metima ka se o mu nyina kura no enye Dormaahene yonkone ba kokura awa ahenie mu awa Asantehene mu a Mamponghene asem Tafohene ne se Mamponghene de enfane kura me compare Dormaahene Dwabenhene enfa Dormaahene me compare ma omo de oh na o say tama ayi o de say Dormaahene sorry ti a ye na Otumfuo se tutu nyina sa hu fi agbo mu di nyina hu so bi be sorry e be kan sem ni bi da o de o si amesi ayi o de na ma sumo ya si kami bu bi da ba jai amfanyifo ni na me wo kami bu bi ba ebe time si ama media ni ya oh come the time is be too ne am na be tema me the next program na makasa tema ya busa me meka am o say asase we fi de oh dabi na say bi
ye de se de nyame kese ne de ye kuturu ka dia asem bebre wa e fa asem mana e be yesere obi ati a be yesere meka na kire so wo ka na kire de obi hwe wo sesi obekasa abrante we sebi oni balls so obeka na asem eti bien na opese wo ka o se asem a okay o ma sere asase we so terms be ya terms ya edda ho nyina ne se esi wati se wabomu ti se Mamponghene bomu mati Mamponghene bomu no mati na menkai wati atamu se Mamponghene bomu kula no ayi Dormaahene obetuma dimu ha fukura etina ese bi se asia era na nanu we na obeso ka emi di bunu be era ese bi se asia ana nye na nanu ma himfu ya na ede ebeka se Mamponghene bomu na atamu no Dormaahene kwa dimi nimu o dimi nimu kitikiti se kura kai ndi se obi so litie Otumfuo ena no say to the second next Mamponghene be kan bia ubohu sa ahimfuni nyira be so na kan ya asem kese pa enti onu di abomu kese no untimi nintira no okay ti asem ni o di onu di abomu kese no untimi ni na bomu no se kura kitikiti se kura na wa ma ono be tia opemso na nkasa otisika dwa so ginyame ginyame mi na me kam kire one oh to be frank Otumfuo ahine ni ginyame to be frankly speaking okay on says abrofu e masaka faba me de sa kwadu na be sa kire camera no amehu ginyame oh no kure ni ye be wi amemu wa kire ade bi wo kwadu hu na okay ankofo atimi ate ase ye but Otumfuo de no waka mo bi ate ase ye manemo ewo adwuma pa odi but ye mra de wonkofo bebre amehya ase no me kan obi wo problem ehia aho kire obi asa abrabo apem de amano mo pripri na nimu na nyoma se tele sai obi de ka rofrofo by now me nsam yenu ewo na fono ho a wadwini sa emfa ho so wa abotire emfa ho so wo Ghana macho wada wo ma eja beso he meti udi nyene na mde hu be fam no de waya amankofo akese de nketo no se me kase me di adanse amenwie but obi share for the first time arishemu ben na nipa ni nya o eja beso hwemu African powers mu abetumi akase within 14 days within 1 month within 2 months or how no man eteja obi etio oh that's pa say mama ma konya we emire bia no eno ne ana me fese me bebo ho da wuro kase efi se enipa ye kwa ye ba nyina no bibiri na obi afiri abusua nipa nyina ye firi abusua mu mebo a na eso so abusua na ofiri mu no akwantuo bi ama sese wa ba ye abusua na ni da so ene so unim ade a ye maame mo ne niamo Ghana fo mo ha eduru bosome ya bosome na so wa Ghana ha no na o ma sha ase afira buchirefo no ti asem ne eso so buroni adwuma ana ma se mre bia me kase akwasi buroni adini nyansa asisi Africa sa abegye Africa ne mama ne man ene me koso se ha no bosome na so kra na ye wo se buroni ni tua o ka no na ekobe se 2 weeks na watwe ba ko na wakati anya dai emai na abusua ni se ayo ya ma na wonka abusua enti wo nipa ahokyere bi da wo so amanye bi da wo so abusua be den da wo so o hawo da wo so de tara na wai yare dom ajese niema akisia sabi eni kwa se nka wotu kwa kra no ebi to abrabum na sese wo ye dai wo fesi first na won ko do kwalto mu na niema mu ye wotuna Ghana ha so so a wontu kwan no na niema mu ye ema wo sese ne mo sesa won se sebre na tanya ko baby won se hia ne ahokyere ne di so won se nyame aboa wo wonya adwuma sika ba bon wo ban okay on se mre bia me kasa nipa bia se wo bon wo ban eno de o se me kan me di bonkum na edai e kasa ye na empanyifo si di ade wo no di bonkum na edai e de asempa nifa so wasem no de eno na ye di nifa kwan no so sama nei no ya ja bonkum akwan no ti asem ni ye enipa se wo pese wo di ye na wo hu se yes se obi tumi tu kwan kwa abrochire na obi ti Ghana na wo sikasi obi a otia abrochira na sa nipa no ka hu se wa bole so ma so afode before ansa na wo benya sa enhia na free ama wa ba ye kesiase obi otia abrochire okay oh serious pa na me ka to na minua e ka so obi African powers ya na suit mi na ekuka no etumi bie nani ama ni tumi hu no man bi mu sem asem pa na me ka no ehunu de se underground
sunsun asempa na meka to ne no enti masa bibi ya dai e wo wiase to mo ti sa nyina nda so kremoni bia obetu kwan akomeka biara wo kum gyan wo meka ansa no abagana okay enti na wo hu kremoni a wono ti se e bia wono head for school sa okọ ayi ore say meka bana ye na laji a o hu hia da o alaji bia o si oni sikada e be na sa bi no ye de to no na enti sa nkofo yi a ombe fra wo nyina afore ne ye den e ma wo mo hunu se ne be obehu se bia onam sa akwan we so befa sa akwanya we so na aboa na ma ne hia na ho kire ni ma eto din na afiri so na afi yemra kwadu so ne fanyi nyamekase akwan kire we ne ha no ye de krada o krada ya o maame e de wo ba asasi so eno de it is very importantly in our yes a very important power ha ene ye wo krada ya ye de wo o frame na o ka o krada kire me se kim na se wo se wo aho kire mu o amanem na o pese nyamekase 14 days in chiaro tubi me ye frame ja be so he entu be so ma he woni mi se wo nya serious wa en frame okay wo frame na pese wo se me na me kasa frame video call okay ase pa na me ka no frame video call na hu se aye me African powers ana na me ye dai e kasa na me hwe wo krada me ni pa bia wa kraboa e wa asase so obiara na kraboa ye wo you are saying na me free gwada ye wo gwada wa krabo wo ho e brada wa krabo wo ho kwada ni nyina obia na kraboa enti wo da na oba freme no ese me kosunsun na nimu a na makohwe wo krada free sunsun ni nchen se sunsun ni ka kire me se wo de yawo kofi kwadwo kwabra akwasi yawo ana kwaku ana sa din sinu a din na wo ho no a me dosoro kansasi kasoro kanya me kasi tumi a wasasi so say adanse arda bra me within 7 days kura na be do nsem okay all the 14 days no masada ba 7 days so wo Ghana ha aye kwadu we okay afi ye ba kwadu we Asante kwadu okay so wo Ghana ha Asante kwadu bro akon sa arda ba no faka ho okay di abre o de mfa di abre eburu ya okay so wo aboche na wontimi ma akwanche amaya ma no sa kwadu we bi na me be ya akwanche na ma wo we isa no bo we wasakwadu we ablofo de ni bi tete no eduro kese pa yes ba me kire we ni duro no enye sei ase sisia na o se mo ba ha no ntino ma timi anya we no manya do na me di we ni example na se me sei wo kwadu na eye bu na me de kire wo se kwadu na me se ma wo na aye sei a minia ene na aja mimi nya kwa fa nkyere wo na wo di nka do danse abansa na me de sa akwadu ya kire we di so wa mamani a onya wasako de abrofo kwadu yes eduro yes na wasen yes enti the more na ebre no eyes within 7 days 13 to 14 ano de me Ghana ha kwa na me bese me bokuro bi din okay ama ya kase sa akuro de no kase sa ekwan se no mfa so di nya sika okay bibinti ya origi bi wa Ghana ha me body si se ya Ghana fo nyina are nka ade nche sadi a wotsere ne ayi ade sai ayi amane o Ghana ha ani se bi ya koso ani se de di usu a ka ade nche ka nipa America e be ko no so obi e kwa ko bi na so yesi odansefo akohu o se se bakufo akohu dansefo no wan dansefo ni wa danse a e be ba me asa be kan ha se wa danse ni entina ye wo ayi sam enkofo bebre a metumi do ma danse bo mo si Africa ade no ma na me si dabi enya danse nyina na ese me de me bo mama ne ete se no nyamekase nipa do wa boa mo bebre na di nyamekase ka o se bebre bia be ba Africa and they very serious and they serious wa mamu nyama jure se ja me do futa asasi se ha no se se wa ba ha no se abe sie na ntwa na osika ba na wo fa asida ma ya me to futa asasi obo wo se bibi o wi ase me de aso na me kan no e na maka twa to no o se omo sisa omo efi se ara me bia me tini be bia se nipa doma wo do aba abe nya nyamekase mu de eni nyamekase mu gidie eni adanse agugu internet ne so na yesen kom kan sema ne bamu o man mu na wo ba be so nyamekase tumi ya sema na bom wadiye na wo fa asida ma ya damu da so mi to so kan sasi me si pacho e ma de beto we de doctor bi na kala so wo sita mu da so ma se
ma de be to me sure so mo hwe video there oh anybody nyam kasa bo me bring fast that my na see am kan na mai da for hey Africa afere maka me de no ahye ne aba ma bibi ntumo o yes a ofra mi kofi poku amemwa o aseda bra akoli am for aseda bra na bibi atunta ye mre na ye be sima ba ko pe ne yonko asema me kan say ohefo bi o him biala no the next program me say mo aba ha be twa me no me ton ru okay me ton ru because oh my no special package pa be say me de eri we de say de o kesi yo tie biala wa asase su no enu ne de da fam ye cool price ti wa ho ndi betimato bi okay yeah next episode de be di hon komo okay nti me chia obi onyamre etie African powers say de ye be ka no e sunsun ne de asoma ye rainbow bi ato the next program no ye be di sa rainbow ne hon komo e wo program no so why okay but I see be I was for the e ejabe so here African powers na dodo na nim see your friend no say na me kan ye no ye ba wie ye wa hu say by now they also stress and say solution to your problems na and of number na friend ejabe so also dey be so me hwe now within 7 days to 14 days on sen kodu ebunu e wo ba bia o na everything na asem da wo beti no wada bom no wo hunu bi da na wo dey free asase so comedy e ko fi ko na na masen fa wo si na ehya so 7 ne me ba seman se ba ko fi free ye ne nam ona atutu bibia me ba fra nyame hya ne pa share more next video you be am bro akra wo Poku One TV.